Daleko od gradske vreve, na samom obodu Sjenice, nalazi se hotel Borovi na prekrasnoj živopisnoj Pešterskoj visoravni. O Sjenici ste i vi i vaši gledaoci čuli mnogo toga. Fenomenalna nova turistička destinacija koju promovišemo Srbiji i regionu. Udruženje turističkih novinara Srbije, Turistička prizma, dodijelilo im je turističku prizmu za najljepši wellness spa centar za 2023. godinu u Srbiji. Mnogo smo ponosni na tu činjenicu. Imamo zaista jedan od najljepših wellness spa centara u regionu, poluolimpijski bazen promjera 25 metara puta 13. Imamo bazen za djecu, imamo fenomenalno tursko kupatilo, parno kupatilo, aromaterapijske saune, tu su džakuzi kade, tu je slana soba sa himalajskom solju. Oko hotela imamo trim stazu od 2,5 km gdje vi u čistoj mirisnoj borovoj šumi dišete jedan od najljepših vazduha na svijetu, ako smijem tako biti slobodno pokazati, obzirom da se naš hotel nalazi na 1050 metara nadmorske visine, kao što rekoh, okružen je 100-godišnjom borovom šumom i vi tu zapravo revitalizujete vaš organizam, sprečavate nastanak različitih oboljenja i ono što je najvažnije da naglasim jeste da mi u Sjenici uopće nemamo mnogo zabilježenih slučajeva astme i bronhitisa. U sklopu hotela Borovi posjedujemo i farmu u selu Carečina. Na toj farmi uzgajamo mnogo konja, krava, bivolica, angusa. Tu je dom pronašlo različite vrste životinja. Zapravo mi na toj farmi uzgajamo konja kojeg spremamo za Guinnessa kao najtežeg konja na svijetu. Po našim saznanjima, najteži konj na svijetu teži je tonu i 520 kg. Naš Guinness je već na tonu i 400. Zapravo on u svojoj pasmini možemo već konkurirati za Guinnessa, ali evo čekamo tih tonu i 520. On dnevno pojede do 40 kg hrane. Ne želimo da ga tovimo. Mi taj Guinnessa možemo dovesti za nekoliko mjeseci u Srbiji, ali to ne želimo da radimo. Želimo da on uživa na našoj farmi, da jedan prirodnim procesom, laganim životom, ako smijem tako kazati, da ga dovedemo do te kilaže i da naravno i Sjenica i hotel Borovi i farma hotela Borovi u Sjenici budu prepoznatljivi zbog upravo našeg konja kojeg spremamo za Guinnessovu knjigu rekorda.